Uyu munsi ndagaruka ku ntambara ya Kisangani yabaye hagati y'u Rwanda na Uganda. Iyi ni intambara karundura yamenyekanye cyane, iza no kwitwa intambara y'iminsi 6 cyangwa se guerre de 6 jours. Iyi ntambara yiswe y'iminsi 6 atari uko yamaze iminsi 6 gusa, ahubwo amatariki ndetse n'ukwezi yabereyemo bisa neza n'intambara yabaye hagati ya Israel na leta z'Abarabu mu 1967, nayo yamaze iminsi 6. Kisangani ni umujyi wa gatatu ukomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kisangani ikaba n'umurwa mukuru w'intara ya Chopo. Umujyi wa Kisangani mu mateka yawo waranzwemo amakimbirane yagiye avamo n'intambara za hato na hato. Intambara ya mbere yabaye muri Kisangani yabaye hagati y'Abanyaburayi n'Abarabu. Abanyaburayi bari bayobowe n'umwe explorateri Ali Morton Stanley, barwanye intambara ikomeye n'Abarabu. Urugamba ruza no gukomera cyane ubwo Tipo wari umucuruzi kabuhariwe w'umunyazanzibari yarwinjiragamo. Muri Kisangani nanone haje kubisibaniro ubwo umutwe wa ANC wafataga Kisangani ubifashijwemo n'Abanyamerika ndetse n'Abanya-Israel. Nyuma hahise hakurikiraho intambara ya mbere n'iya kabiri za Congo. Intambara ya Kisangani ikaba yarabaye hagati mu ntambara ya kabiri ya Congo. Kugira ngo nze kugaruka neza ku ntambara ya Kisangani, reka mbanze mvuge ku ntambara ya mbere n'iya kabiri za Congo. Mereye ku ntambara ya mbere ya Congo yaje no kwitwa intambara yo kubohora Congo, abandi bakayita intambara yo guhirika Marshal Mobutu wari umaze imyaka 31 ku butegetsi. Ni intambara yatangiye mu 1996. U Rwanda rwari ruhangayikishijwe cyane n'abari bamaze gukora amahano ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Bari biganjemo abasirikare batsinzwe ndetse n'interahamwe, bose bari barahungiye mu nkambi z'impunzi za Congo. Abo bose bahunze bakomeje kugambira kujya baza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Abenshi bahise bibumbira mu mitwe ya gisirikare nka RDL cyangwa se Rassemblement Démocratique pour le Rwanda. Nyuma yo kubona ibyo byose, ubutegetsi bw'u Rwanda bwumvikanye n'ubwa Uganda, hahuzwa abakongomani batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Mobutu. Laurent Kabila wari waragambiriye guhirika ubutegetsi bwa Mobutu, abakizigenza mu mutwe w'ingabo wakozwe wiswe AFDL cyangwa se Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo. Uyu ni perezida w'u Rwanda Paul Kagame, icyo gihe yari vice perezida, avuga ku kibazo cy'imitwe yagarukaga guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Aha ni mu nama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye. Paul Kagame yasabaga ko hagira igikorwa mu mutekano w'u Rwanda urindwe. Ati amahoro n'umutekano w'u Rwanda n'akarere ruherereyemo biraza gushingira ku by'umuryango w'abibumbye witeguye gukora mu gihe cya vuba gishoboka. Kwihanangiriza abicanyi n'abanyabyaha batigeze bahanwa mu karere nicyo gisubizo kiboneye. Best solution for all of us. Gusenya inkambi z'impunzi zari zivanze n'intera hamwe n'abasirikare batsinzwe ndetse no gucyura impunzi zari zarabaye ingwate yabo muri ayo mashyamba ya Congo nago yari yo mpamvu yonyine y'iyi ntambara ku butegetsi bw'u Rwanda. Ahubwo u Rwanda rwifuzaga gufasha Laurent Kabila guhirika ubutegetsi bwa Mobutu bwagiriraga nabo uko bwije n'uko bukeye Abanyarwanda bari batuye muri Congo. Uyu ni General James Kabarebe, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo wabaga muri Bukavu. Yagiye kuri radio avuga ko ahaye iminsi 6 yonyine abatutsi babazayirwa by'umwihariko abari batuye mu gace ka Murenzi. Yabategetse kuva mu byabo bakava muri Congo, bitaba ibyo bagatangira kwicwa nyuma y'iminsi 6. Pour quitter le pays sous peine d'être tué dans les 6 jours. Kuri 18 z'ukwa 10 mu 1996, Kabila n'ingabo z'abakongomani zavugaga ururimi rw'ikinyarwanda. Ingabo zari ziganjemo n'abarwanyi b'Abanyarwanda ndetse n'ingabo z'Abagande, zose zari zimaje kwibumbira mu mutwe wa AFDL. Zambutse umupaka w'u Rwanda na Zaire bagaba ibitero mu 30 y'urugamba. Bamwe berekeje mu mujyi wa Goma banyuze ku Gisenyi, abandi berekeza Bukavu na Uvira. Viva Majesty Alliance! Viva! Ubwo aba bakandagiraga ku butaka bwa Congo, Marshal Mobutu yarari mu bitaro i Geneve mu Busuwisi, aho yarari kubagwa kanseri ya prostate. Abambutse umupaka wa Goma bambutse mu ijoro ryari ririmo imvura nyinshi, bari bari kumwe n'abasirikare bakuru b'Abanyarwanda ndetse n'abari abanyapolitike batandukanye b'abakongomani. Iyi ntambara ya mbere ya Congo yahise yinjirwamo n'ibindi bihugu by'ibihangange ku isi, bamwe bashaka ihiriko rya Marshal Mobutu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe abandi bari bamushyigikiye nk'Abafaransa batabikozwaga namba. Ku ruhande rw'abakongomani ubwabo nabo bashakaga ko Marshal Mobutu avanwa ku butegetsi
kuko yari yarakururiye igihugu cy'ubukene adasize n'abene gihugu bacyo muri rusange. Ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ni igihugu gisanzwe gikungahaye ku mutungo kamere wacyo cyifitiye, ariko ubu kiza ku isonga mu bihugu bifite abaturage benshi bugarijwe n'indwara z'imirire mibi n'amikoro makeya cyane. Abazayirwa benshi basangaga Marshal Mobutu yarabaze nabi ubwo yakuraga mu mutwe we politike yise Zairianization. Iyi Zairianization Mobutu yazanye yavanye ubukungu bwose mu maboko y'abanyamahanga, ibigo byose by'ubucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bihabwa abazayirwa ubundi babigira ibyabo. Ibyo byatumye leta ya Congo n'abayiyoboraga bose bibi byari ibya rubanda batangira kubikoresha ku nyungu zabo bwite. Mobutu n'abantu be barakungahaye karahava. Iyi politike Mobutu yazanye yatumye igihugu ubundi yasanzwe cyitwa Congo gihindurirwa izina kikitwa Zaire, ndetse iyi politike yabaye intangiriro ya ruswa y'akarande n'ubujura bukorwa n'abategetsi kimwe n'abasirikare bakuru b'abakongomani kugeza na n'ubu. Ngarutse ku baturage bari bamaze kurambirwa Mobutu, uyu ni umukongomani witwa Clement Mangumbu Tika, yigishaga muri kaminuza ya Kisangani, ndetse yari ahari ubwo ingabo zari zigiye guhirika Mobutu zageraga i Kisangani. Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé à Kisangani, il a posé la question. Désiré Kabila akigera Kisangani yabajije abaturage ati ese nkomeze intambara yanjye ngende ngere i Kinshasa nge guhirika Mobutu? Nuko abaturage bahita bamusubiriza icyarimwe bati komeza komeza komeza. En chœur, les gens lui ont dit avancez, avancez, avancez. Kabila n'umutwe w'ingabo za AFDL zarakomeje zigera Kinshasa zirayifata. Byabasabye amezi 7 gusa kuba bafashe Congo, igihugu gikubye u Rwanda inshuro zirenga 89 mu bunini. Uyu ni James Kabarebe ari kuvuga ukuntu ya telefone Kabila Kinshasa ikimara gufatwa. I called Kabila. J'ai appelé Kabila sur son téléphone satellite. Il a décroché. Nahamagaye Kabila kuri telefone mubwira ko twafashe Kinshasa. Yarambwiye ati ibyo uvuga ni ukuri. Yarishimye cyane bikomeye, yarasakuje cyane, naramubwiye ngo byose byarangiye ushobora kuza. Kabila yagumye ambaza nimba koko namubeshya, nahise numva ko yari ari mu nzu ye y'Irubumbashi, ndetse yahise asimbukira kuri Lieutenant Colonel Murokore bari bari kumwe. Kabila yanagwishije Murokore hasi. Murokore atangira gusaba ubufasha. Nawe uratekereza Laurent Kabila ibiro byose yari afite ari hejuru ya Murokore. Yatangiye kubura uko ahumeka. Kabila yarasakuje cyane ati ubu mfite ububasha bwose mu maboko yanjye, ubundi perezida wa Congo, ubundi byose. Je suis le chef, j'ai le pouvoir. Je suis le président du Congo. Je suis tout. Kabila kimara gufata ubutegetsi kuri 16 z'ukwa gatanu mu 1997 yahise ahindura byinshi, ndetse n'igihugu cyari Zaire agihindura izina cyita Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ku munsi nyirizina w'irahira rya Laurent Kabila yari yatumiye ibihugu byose byari byaramufashije. Muri stade ya Kamanyura idarapo rishya rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryarazamuwe, hakirwa n'abakuru b'ibihugu bose bari baramufashije guhirika Marshal Mobutu Sese Seko. Kuri uwo munsi hari Perezida Yoweri Kaguta Museveni wari waramuhujije n'abanyarwanda bamufashije cyane. Hari uwari perezida w'u Rwanda Pasiteri Bizimungu, ndetse na Eduardo dos Santos wari perezida wa Angola, nawe wafashije Laurent Désiré Kabila kujya ku butegetsi amuha abasirikare ndetse n'intwaro. Ariko nanone ku rundi ruhande ibyishimo byose Laurent Kabila yari afite ntago yari abisangiye n'abanyekongo bose. Uyu ni Yoweri Kaguta Museveni arabyibuka uko yabibonye ubwo Kabila yarahiraga. La première chose qui m'a surpris, c'est que le stade n'était pas plein. Ikintu cya mbere cyanangaje nuko stade yarahiriyemo itari yuzuye. Ibyo byaranunguye cyane. Urumva Kinshasa no mujyi wari utuwemo n'abantu basaga miliyoni 7 z'abaturage, kandi stade yarahiriyemo yakwirwamo nk'abantu 80,000 gusa, ariko kimwe cya gatatu cyayo cyari cyambaye ubusa n'abantu barimo. Icyo ni ikintu cya mbere niboneye. Ikindi hanze hose hari huzuye abigaragambyaga bavuga ko batadushaka, ndetse bakanavuga ko batanashaka Kabila. Il y avait des gens qui dehors manifestaient contre nous et contre Kabila. Uyu ni General James Kabarebe. The problem was because Le problème venait des partis Ikibazo d'opposition. cyaturutse mu batavugaga rumwe na Kabila. Imyigaragambyo yateguwe n'ishyaka rya UDPS. Abigaragambyaga bari bazi ko Kabila nagera ku butegetsi azicarana ku meza nabo kugira ngo bumvikane uko bazayobora igihugu, ariko Kabila ntago ariko yabigenjeje. Il n'a rien fait de tout ça. Congo.
But he didn't do that. Imyigaragambyo yakomeje gufata indi ntera ndetse bigira n'aho abigaragambyaga kuri Kabila bafashe ince zinyuranye zo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Congo. Abenshi mu bakongomani bemezaga ko Kabila akoreshwa n'ibihugu byari bimaje kumufasha gufata ubutegetsi. Izi ni indirimbo z'abakongomani bigaragambyaga mu mihanda badirimba banasubiramo bati yagurishije igihugu cyacu ku banyarwanda. Aya makimbirane ndetse n'umutungo kamere bwite wa Congo byari bigiye gutuma agatotsi gatangira kuvuka hagati ya Kabila n'u Rwanda. Bidatinze Kabila yatangiye guhamya ko imirwano n'amakimbirane ndetse n'imijyi yo mu ntara za Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru byari bimaje gufatwa n'abigaragambyaga ku butegetsi bwe byose byaterwaga n'abanyarwanda. Ndetse Kabila yemezaga ko abanyarwanda bari muri Congo bacukuraga amabuye y'agaciro nka zahabu ndetse na cobalt bya Congo. Uyu ni Laurent Désiré Kabila. Goma, Bukavu hose hafashwe n'abatanshyigikiye, ariko nta muntu utanshyigikiye uri muri iki gihugu. Nababwiye ko byose ari abanyarwanda. Mushaka ko mbivuga mu ruhe rurimi ku buryo muzumva neza ko byose ari abanyarwanda. Babonye ubukungu bwinshi hano, bashaka guhora baza. Ntibashaka kuva muri iki gihugu. Iyaba byibuze bashaka kuguma muri iki gihugu ariko bakubaha abaturage kavukire bacyo, twabyemera byoroshye, ariko barashaka kukigarurira ngo bategeke buri wese. Ntibishoboka. C'est inacceptable. Nyuma y'ibyo byose kuri 14 z'ukwa karindwi mu 1998 General Kabarebe yahise yegura ku mwanya wo kuba umugaba mukuru w'ingabo za Congo yari yarashyizweho na Kabila. Uyu ni General Kabarebe. Kabila had alleged that Kabila prétendait que nous les Rwandais faisions sortir clandestinement du cobalt du Congo. Kabila yatekereje ko twebwe abanyarwanda tuvana mu ibanga cobalt ya Congo tukayijyana kuyigurisha. Sinigeze nkora ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro mu buzima bwanjye haba muri Congo cyangwa se ahandi hose ku isi. Ntabwo ari byo rwose byanjyanye muri Congo. Nahise mbwira Kabila ko neguye. Kabila yansabye imbabazi apfukamye avuga ngo hoya wakoze byinshi ku gihugu cyacu, ntago wagenda aka kanya, ugomba kuguma ku mwanya wawe. Nahise nanga raporo mu Rwanda na Kabila ahita ajya i Kigali ako kanya. Au Rwanda et Kabila s'est rendu à Kigali. Kabila yahise ajya i Kigali ndetse mu nama yahakoreye yagaragarijemo ibibazo byose Congo yari ifitanye n'u Rwanda. Ntibyatinze James Kabarebe yasimbuwe na General Celestin Kifwa wari muramu wa Kabila. Aha General James Kabarebe avuga uko byagenze ubwo Celestin Kifwa wari ugiye kumusimbura yamusangaga mu biro bye bwa mbere. Quand il est entré dans mon bureau, vous savez pour ubwo yinjiraga mu biro byanjye bwa mbere, murabizi iyo abantu bari guhanahana ububasha, yazanye ihene ayikeba mu ijosi. Yinjiye ari kujojobereza amaraso yayo hose mu biro kuri za escalier. Ibyo byose ari kwirukana imyuka mibi y'abanyarwanda. pour chasser les mauvais démons rwandais. Guhera ubwo abasirikare b'abanyarwanda n'abagande bari mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo batangiye gusohoka mu murwa mukuru wa Kinshasa. Nyuma gatoya Perezida Laurent Désiré Kabila yafashe gahunda yo kugaruza uduce twa Congo twari twarafashwe n'inyeshyamba. Kabila yahise atera inkunga imitwe y'ingabo yari igizwe n'intera hamwe ndetse n'ingabo za exfari zari zaratsinzwe zigahungira muri Congo nyuma y'uko u Rwanda rubohojwe n'ingabo za RPA. Leta ya Kabila yaziteye inkunga zitangira kwirara mu banyarwanda babaga muri Congo, cyane cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Byabaye imvururu ndende. Kuri 12 z'ukwa munani mu 1998 umumajoro w'umukongomani yavugiye kuri radio yo muri Bunia mu burasirazuba bwa Congo asaba abantu kuzana imihoro, imiheto, amacumu, amasuka n'ibindi kugira ngo bice abanyarwanda bose bari muri Congo. Mu kwezi kwa kabiri mu 1998 intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ndetse n'inkambi z'impunzi zari ziri mu burasirazuba bwa Congo byari bimaje kubisibaniro ry'imvururu hagati y'abavugaga ururimi rw'ikinyarwanda babaga muri Congo bari barazanye na Laurent Kabila muri AFDL. Baterwaga ndetse bakanarwana n'imitwe yari imaje guterwa inkunga na leta ya Kabila yari yiganjemo intera hamwe ndetse n'ingabo za exfari. Si ibyo gusa, intera hamwe ndetse n'ingabo za exfari zari zikivanze n'impunzi, rimwe na rimwe bateraga u Rwanda dore ko inkambi zimwe na zimwe zari ziri hafi y'imipaka y'u Rwanda. Mu kwezi kwa munani hashinzwe umutwe w'ingabo wiswe
wiswe RCD cyangwa se Rassemblement Congolais pour la Démocratie. Uyu ni umutwe wari uhuriwemo n'abavugaga ururimi rw'ikinyarwanda babaga muri Congo ndetse wari uhuriyemo n'ingabo z'Ubugande ndetse n'iz'u Rwanda. Mu ntego nyamukuru z'uyu mutwe wa RCD, intego ya mbere yari ukurwanya imitwe yari imaze gushyigikirwa byeruye na leta ya Kabila ariyo FDLR, Mai Mai na RDR yateraga udutero shuma igahungabanya umutekano w'u Rwanda, Uganda ndetse n'u Burundi. Ishingwa rya RCD n'itangizwa ry'ibikorwa byayo muri Goma bayobowe na Ernest Wamba Dia Wamba bihita bihurirana n'intangiriro y'intambara ya kabiri ya Congo, intambara yiswe na benshi la Première Guerre Mondiale Africaine. Iyi ntambara karundura yahuriwemo n'ibihugu 8 bya Afrika ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ibarirwa muri 30. Impande ebyiri zarwanaga zari zigizwe n'ibihugu binyuranye ndetse n'imitwe y'ingabo itandukanye yari ibishyigikiye. Uruhande rwa mbere rwari rugizwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Angola, Namibia, Zimbabwe, Chad n'inyeshyamba za Mai Mai ndetse n'izindi nka FDLR. Urundi ruhande rwari rugizwe n'u Rwanda, Uganda, Burundi ndetse n'umutwe wa RCD navuze haruguru ndetse na MLC cyangwa se Mouvement de Libération du Congo yaje gushingwa na Uganda. Ibihugu bitatu, u Rwanda, Uganda n'umutwe yari imaze gushinga wa MLC ndetse n'u Burundi, intego ya mbere yari ukurwanya imitwe yahungabanyaga umutekano muri ibi bihugu kari bitatu. Nanone u Rwanda n'u Burundi byari bifite umugambi wo kurwanya imitwe nka FDLR na Mai Mai yari ifite intego yo kugirira nabi abavugaga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ikirundi mu nzira izo arizo zose. Iyi mitwe ya FDLR na Mai Mai yari inagamije guhirika ubutegetsi bwari buri mu Rwanda no mu Burundi. Ku rundi ruhande, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'ibihugu byari biyishyigikiye ndetse n'imitwe yitwaje intwaro byari bifatanyije bari bafite ububasha ku gice cy'amajyepfo n'icy'uburengerazuba bya Congo gusa. Ahandi hose hari harigaruriwe. Intego yabo yari uguhuriza hamwe igihugu cyose ndetse bakagira n'ububasha bwose ku nce z'imipaka mu majyaruguru no mu burasirazuba bwa Congo. Ubwo iyi ntambara yari irimo iraba, ingabo z'u Rwanda zahise zifata bwangu imijyi itandukanye mu burasirazuba n'amajyepfo y'uburasirazuba bwa Congo, harimo n'umujyi wa Kisangani n'ikibuga cy'indege cya Bangoka giherereye mu birometero 12 mu nkengero za Kisangani. Naho ingabo za Uganda zo zibandaga ku duce dukungahaye ku mabuye y'agaciro two mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Congo. Ubwo imirwano yahagarikwaga by'agateganyo, ingabo za Uganda nta mujyi zari zarafasheho kuba zigumyemo, gusa zari zifite ibirindiro hakurya y'uruzi rwa Chopo muri Kisangani. Abayobozi b'ingabo za Uganda basabye u Rwanda kubaha Kisangani kubera ko u Rwanda rwari rufite n'iyindi mijyi nka Goma, Bukavu, Kindu, Uvira n'indi, ariko abayobozi b'ingabo z'u Rwanda bahise babyanga. Icyo gisubizo ntago cyakiriwe neza n'abayobozi b'ingabo za Uganda. Mu nama yabereye Goma yari irimo wari uhagariye mwarimu Julius Nyerere. Kahinda Otafire wari ukuriye itsinda rya Uganda mu biganiro yabwiye itsinda ry'u Rwanda ati, muraduha Kisangani cyangwa twembi tuyibure. Iyi yari igiye kuba impamvu cyangwa se umuzi w'intambara ya Kisangani hagati y'ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda. Uyu ni Pierre Chibaka, umunyekongo wari uri muri Kisangani iyi ntambara iriko. Yanditse n'igitabo kuri izi ntambara ebyiri za Congo yise Guerre droit de l'homme à République démocratique du Congo, regard du groupe Justice et Libération. Le principal enjeu c'était l'occupation de la ville de Kisangani. Intego nyamukuru yari ukwigarura umujyi wa Kisangani. Abagande bavuze ko abanyarwanda bungukiye byinshi kuva binjirana muri Congo na Laurent Désiré Kabila, ko bo batigeze bagira ikintu na kimwe bahabwa. Abagande bashatse uburyo ubwari bwo bwose bwo gushyira mu maboko yabo umujyi wa Kisangani. Les Ougandais tenaient à tout prix à contrôler la ville de Kisangani. Le lundi 5 juin, il y avait un véhicule. Kuwa mbere ku itariki ya 5 z'ukwa gatandatu mu 2000 hari imodoka y'ingabo z'Abagande yari iri kwinjira mu ishyamba aho ingabo z'Abagande zari ziri kwerekeza muri Bangoka. Iyi modoka ubwo yari igeze ku kilometero cya 6 mu muhanda uva ku kibuga cy'indege yatewe bombe. Abagande bahise bemeza ko ari abanyarwanda baturikije imodoka yabo. Kugeza na n'ubu nta gihamya turabona ko ari abanyarwanda babikoze. Ako kanya Abagande bari bari kuri uwo muhanda bahise babibwira ku birindiro byabo bikuru byari biri hakurya y'umugezi wa Chopo werekeza ku nkambi ya Kapara. Nuko ingabo z'Abagande zahise zisohoka mu birindiro byazo zimanuka zerekeza mu mujyi. Sont sortis de leur camp pour descendre dans la ville. Nuko Colonel Akram Hussein wo mu ngabo za Loni yabitangarije ikinyamakuru Libération kuri 5 z'ukwa gatandatu mu 2000 nibwo ingabo za Uganda zigera ku 7,000 zitwaje ibitwaro biremereye zitunguye z'u Rwanda zizimishaho ibisasu.
kuva ubwo rwarambikanye igisirikare cy'u Rwanda gikora ku ntwaro zacyo kirasana n'ingabo za Uganda. Hatwitswe ibifaru karahava. Muri iyi ntambara yamaze iminsi 6 gusa byemezwa ko humvikanye amasasu n'ibitwaro byarashwe inshuro zirenga 3600. Muri iyo mirwano ingabo za Uganda zaharaniraga kwambuka ikiraro kiri ku mugezi wa Chopo gitandukanya Kisangani y'amajyepfo yari irimo ingabo z'u Rwanda n'iy'amajyaruguru yari irimo ingabo za Uganda. Ariko ingabo z'u Rwanda zabereye ibamba ingabo za Uganda. Umunsi urugamba rwahagaze, General James Kazini wari uyoboye ingabo za Uganda Kisangani yabanje guhamagara Lieutenant General Karenzi Karake wari uyoboye ingabo z'u Rwanda ku Cyombo amusaba ko imirwano yahagarara. Intambara yarangiye ingabo z'u Rwanda zifashe Kisangani, ingabo za Uganda zisubira inyuma ibirometero bisaga 10 hanze ya Kisangani. Ingabo za Uganda zahatakarije abasirikare babarirwa mu 2000. Colonel Danilo Paiva wo mu ngabo za Loni Kisangani niwe watangaje bwa nyuma kagahenge kabonetse nyuma y'ubuhuza bwa perezida wa Zambia Frederick Chiluba wari ukubutse Kampala na Kigali kubonana n'abaperezida Museveni na Paul Kagame bakaganira ku buryo haboneka umuturambye kuri aya makimbirane. Ndetse nk'uko byemezwa mu buhamya bw'abakongomani banyuranye, intambara yahagaze binyuze mu buvugizi bw'indeberezi za Loni nka Madame Colette Blackman wohereje inkuru z'ibyabaga mu kinyamakuru cye i Bruxelles yari ifite umutwe ugira uti Kisangani un cimetière abandonné par la communauté internationale. Ibyo byatumye n'inama y'umutekano ya Loni ibyinjiramo. Intambara isozwa ku itariki ya 10 z'ukwa gatandatu mu 2000 imaze iminsi 6. Intambara uko ari ebyiri za Congo zatwaye ubuzima bw'abantu benshi ndetse zinasiga inkomere nyinshi, abandi zibasigira inzara karundura. Si ibyo gusa, abenshi zabavanye mu byabo bahunga igihugu cya Congo. Ngarutse ku matariki gatoya, intambara ya mbere ya Congo yahiritse ubutegetsi bwa Mobutu yatangiye kuri 24 z'ukwa 10 1996 irangira kuri 16 z'ukwa 5 1997. Isozwa imaze amezi 6 ibyumweru 3 n'umunsi umwe. Intambara ya kabiri ya Congo yatangiye kuri 2 z'ukwa 8 mu 1998 igera kuri 18 z'ukwa 7 2003. Isozwa imaze imyaka 4 n'amezi 11 n'iminsi 2. Intambara ya kabiri ya Congo yakurikiwe n'intambara ya Kivu. Mwakoze cyane kureba iyi video. Niba wayikunze ntuzuyaze gukanda like. Niba ukunda amateka iyi nico nusangaho video nziza. Tuzasubira ubutaha.